clear tu te chi bai le vek ule tun tuma chuan mania in khelte interbranch OMA football tournament khel meka mol puile thienzol in khel boruak thil thleng kha kan hre theuinarin oma in khel alakal chhomek bok nen mita ti ti tam berle social media sang sang apo adar zaw ni hleya social media alu khat ni hleani chuti rolin mani mol pui OMA le thienzol join OMA te boina chungchang akhan disciplinary committee in thuar an suat riap maile chu athu chu tuna in ngai thachun zom lok teang LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 Central OMA le MFA rui lau daula iram chan ro disciplinary committee 2 the manager head coach thienzol join OMA team subject player shem chungchang shia tirna thopui du tak amasa in LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 Disciplinary Committee mingin chibaile LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 Central OMA le MFA board sai ni somthum pakhat thanga sang ni somni pathum ni lai ni MSSC ground lengpuya match number 29 molpui branch OMA le thienzol join OMA te in khela thil du omlo tak athleng ti match commissioner le referee in an report atanga technical lamin ngai tua tura menron ti angin hetiang hian relani thienzol join OMA player lalminglin a call ni jersey number 9 chu molpui branch OMA player laka moilo taka acheta wangin LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 atang hian suspend team atanga pai chol tir le Central OMA mo MFA le anwe unit DFA zone 10 football futsal tournament an bot saya kumin kum sang ni somni pathum December ni somthum pakhat thleng khel thelo tura shem mani ti kan hriat tira che tin thuan chua anwe a hian he boina thlenga team pani te din montur po hi atul angalangai tu thatli aniang anti boka copy to tia hian pakhatna chairman secretary organizing committee LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 panina chairman secretary technical committee LBS Suzuki 21st Interbranch OMA Football Tournament 2023 pathumna honorary secretary Mizoram Football Association palina honorary secretary Serchip District Football Association ithopui RK Rauzidinga ti in minga sign thlapa hethu chuai hi apoi mo khop maya chuti rual chuan infiam midetan kong sang sanga ril zau zok le film khuna chang hriat zok kan soito thin ang khan angai hle ani chiang zok le uluk zoka ngai to chuan mitam zok chuan disciplinary committee thu chuak hi kan pompui kher lo mai theya amaro chu mihring kan thumun vek theilo an lo ti thin angin he disciplinary committee thu chuak po hi kan ngai dana in ang vek kher lo mai theya athen chon kan pom view mai theya then khatero chuan kan lo pompui vak lo mai thei bok ma se in fiam lama tuimi te tan chuan abik takin lal minglin a kol ni po hi atan chuan hemi hon chung re lo te po hi a hri om view mai thei anin hrem chung hi chuwang chuan thil soi do ka tum lem lowa a eng po ni se heng thil thlenga wang hian heng thil thlenga tang hian kong sang sanga film khurna chang kan hriat thar abik takin in fiam ni te tan apoi mo hle in ka hria kong sang sanga inzir kan ngai lai tam taka oma ril ru zau zok put atul zok na tam taka om thina chunga te chuan in su mangai huna in sum thei tu le in fiam mi tak non phung le chet zia man chau zel tu mero apoi mo khopin ka hria chulai chu kan soi zom ve lok du ni ole tuna chuan thudang deu in ngai thlak chun zom le lok te ang ZPM lamin pura bad ro moi roi te in
dan bo chian nia an pu chung chang abang tura an ti na hian purobat romoya abang do nem ti hi in ngai thalok teang ZPM in Minister of State Robert Raumoya Roytein Section 9A Representation of the People Act 1951 Bochi Apua Bang Tura an Put Chung Changa Election Commission of India ECI to chuak ngai chanalani February ni somni pariat sang ni somni pathum khan ZPM chuan Mizoram Governor Dr. Haribabu Kambham Pati Nena Minister of State Purobat Raumoya Roytein Section 9A Representation of the People Act 1951 about sieta wangin petition an the luta he petition a hian ZPM IO in SL Ngur Sailo Vasailo General Secretary Vigilance Department in Mingazia kani ZPM chuan Robert Raumoya Royte hian the Representation of People Act 1951 bot sia in diklau takin athunai na manga lokna atila wangin Office of Profit ZPM chuan Minister of State Purobat Raumoya Royte hi Article 1921 to the Constitution of India thunai na manga disqualify turin governor hi an nge nani Larsa Pian March ni som paruk sang ni som ni pathum khan ECI ya ZPM ngen na hi thonin lauzir chianga an ngai dan te sei turin na thena hemi chung changa hian voin thlengin ECI lamin thu alaron nei lo nia thu donani ECI in ZPM ngen na hi zir chianga Robert Raumoya Royte hi aron banani chuan in thlan lo om tur thlengin achu theilawang hengba ka hian WhatsApp laman thuron zia run thak ang reng tak mai hi in ngai thla in thlir haule lok tiang Sikkim le Mizoram in tourist promote na tan skywalk siamna tur poisa in za chia kum khata kandong hawa Sikkim chuan anzo fel der to a tourist in an tlo hut to ma se Mizoram chuan poisa bauda ithunga heizong himi puin kan chan ve chu ani tourist chu a hiblo ve mel khop mai ti in thala kan ron posa he thil hi atak takani chuan alung oi thlak lo khop maya ma han la ve bok ma sia puitling zo lo ti to chiang reng maya thala kan in atang po hian chumi pelama an thuron ji atang hian asiam na poisa ala bodai thung ani oma he hi enge chan niang khoya ngia kal ralang kan minister te hian an eiral vel mai mayam ni ti chu zona lian takania miram ten ma an sona an changkan chhotel tel line keni ero chuan ram mangai intisi in ramtan sum local te mason na tur laulut ang chi te kan eiral le mai thina hei hian a hrin chua chu kan ram hian thana hnekin tlak niam lam apan zela hun rei tak chung sem policy kan in ti muwa chu chuan mi puiteril ru hun rei tak chung a chok buai boka kum engemaw zat aliam nu miram ten ma an son chur nuwa Mizoram chu kan har chuak chho tan ve iaka kum sang ni somni pathum kum top in thlan lo om tura hian engtak angang mole angaya kan tang le don nge mason na ra bi tu in kan ram hian mason ve nge ro se ti in kan chele thasian ate mang dika kan vote lu takte sal mai lo tu le ram changkan na tu le ram ta na tha kan ti nge chu kum top in thlan lo thleng tura hian vote nge ya fu arin om heng thu kan chiar tak te hi enge thlir tom ten kan ngai dan le kan mu dan te comment lama kan soiliam liam don nia